answer akon anak ko. Dati English a module nga inted ti eskwela anyo. Isarunok to'y math anak ko. Isu nga ingkawatan agyapon ti man manok ken patpato. At tinulong ta kadiing ka naginaw tinanganan ken agakas tinilabaan. Pinerpek mon santa tangko, nagatitidog mesong bat dito'y essay ni teacher ko. Mabuti nga kagipastatang ko, amangan lumatakwatan dada kayo tisimong bat. Sapay naglasin tanagan yu metentiin kayo nga insura. Di kagda nagkini teacher mo, di na matakwatan anak ko. Taat da group chat mi a parents yo, may saksumbat mi anak ko. Kay sabet lang ko nga'y suglio, to'y modules yo. Tinapatek pa sa emtot sumbat ko, taag damit mapidot mo anak ko. Hanaga po ada kamit simong bat, dim adalenen anak ko. Alas sige nga rot tatang ko, ingkay tuloy agpakan ti dingding wen napatpato. Tagbasa akpay tatang ko, amangan lusikan tuket dit maadaan iti honor. Isu nga'y pasnek kung ken aklunek ti new normal nga edukasyon. Kastak kaya't ko amang negan, determinasyon anak ko. Anaganda kita mo, Diyos mo, samtusong batan anak ko. Ngem madaaklat pagto'y away mo, amang isuro. Ngem kumadi mo liplipatan, agpakan pato no break time mo. Awan problema